Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. To syukur maraja tendrigangka lorise si arajanna fungala taala nasaba ari lalenna ye watwewe egana fappinyameng si mata nawireki fungala taala igi rupatawe. Termasuk diantaranya nawiriki fungala taala nikmat adisingang, nikmat hidayah acan dengan ati yang kesimata kolalenna atita sehingga nato pada engka si mata hadire rilalenna ye masigi mak barakat tae memuarai fakkasibiyatta engkai ijama engkeritu natarima lempu fungala ta'ala sarikwam mengina weriki assalamaken baik assalamakeng ekolino makutoforo assalamakeng emat diri akhira insyaallah. Makutoforo salawat naniya mapas salama syukur nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kena utusuk fungala ta'ala untuk pasuku yang piampe madicingi. Pada Tuhan asangi nabita innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Majapuna ya nasan nabita lailustu suka ri fungala ta'ala untuk pasuku ampe-ampe madicingi. Sining tomo-tomo labiku sila surah malabiku pada engkewe ria masiri fungala ta'ala insyaallah rilalana ye watwewe ya meloi riala sebagai ada sifaring ngarangan ya narituri tujunna sedih haddesana nabita rilalana kita nasaihul ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka rehat desana nabita atani Jibrilu alaihi salam nafolaika malaikat Jibril alaihi salam. Jadi engkanang kayero wattu nabita rifoleri malaikat Jibril agak kata malaikat Jibril meloi mapasang ko nabita. Situnga-tungan na Bapak Ibu sekalian, yerofa pasan na malaikat Jibril ko nabita, tanya bawa mancaji fapasang lori nabita. Nekia mancaji tu fapasang lori di ummatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga yerofa pasan na malaikat Jibril ko nabita. Maka yang pertama, ya Muhammad aishma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, tuo ko tiga ko melok monro tuo silahkan. Tetapi farlu iris sang alita makrewe suatu saat nanti pasti na foleki ritallai amatingan.
Jadi ini pesan yang pertama, mapasangi malaikat Jibril ko nabita sesuatu yang pasti terjadi. Maka malaikat Jibril, silahkan hidup dimanapun saja kamu mau hidup. Tega-tega ki melok monro tuh. Tetapi farlu irisan aleta, maka dewe suatu saat nanti pasti na foleki ritalai amatinga, dan itu pasti terjadi. Ritalai amatinga temu-temu lebih kan kehadir pasti na folei mana tahu. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nariko folei ajalangi tempat dingi fa munduru. Degagaya sama kretario lo cinampak malaikat malakul maut. De faje na selesai manang urusannya. Tario lo cinampak. De faje na selesai manang indranya. Degagaya sang. Tempat itu ifa maju amat tinggal na tahu. Jadi iro amat tinggi furana fatan tu fungala taala ajalan na tasdiru fatau. Cuma ini temu-temu labikan kehadir de neiris semak kedai siaga umurutta. De neiris semak kedewe tega ki monro na tolele rifam masih na fungala taala. Makanya temu-temu labikan kehadir magi na rahasiakan ifungala taala amat tingeta. Ternyata hikmahnya supaya dia na tu macafa. Apa seandainya manas say makadai 50 tahun umur tato mate. Mega tu macafa. Yero napi 20 tahun umur na macafa mufah. Jasana yolo tu masempajang. Deto faje bajangi teluplu fitau. Pasti macafa. Nasabak magi manas say makadai 50 tahun umur na mate. Tetapi na rahasiakan ifungala taala matingi dengan tujuan supaya ia ro ini rufatawe dekna tu macafa senantiasa tuli persiapkan i aleta untuk mulai ritalai amatingan. Nah, makanya tu melabikan kehadir ia ro farlu lai fikiriki. Nasabak lai fahanna aleta maka ia ro amatingi pasti na fulai manaki. Makanya tu makuraga fekugi carana mate kirigo angkata na capuri deceng. Yero fallu yakuraga iro. Fekugi carana supaya kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Nasabah makar itu Nabi tarilana hadisana wa minhum may yuladu mu'minan. Engka tahu jaji rigau angkana matepe. Wa yahya mu'minan, dan juga hidupnya dalam keadaan beriman. Wa yamutu mu'minan, dan nia mati itu rigau angkana matepe ke fungala ta'ala. Tentu ya mana harapat tai dia. Meloki mate rigau angkana matepe ki ke fungala ta'ala. Tetapi deva na to tamari golongan na hadisa na nabita. Nasaba magay deva na irisa makre maga facapurat tarumatu. Apakah mata matuki ku fungala taala na to mate yari ga sebalik na tadeng itepay na to lele rifamasi na fungala taala. Makanya ya kuragai alita fikku bicarana supaya ilolongi ritalai husnul khatimah, mati dalam keberuntungan, ilolongi ritalai amufakan ritujun ritalai amatingan. Makanya temu-temu bikin kehadir mesti angka tofa tu usaha na jaji. Dena wadi ki makare fungala taala ba fungala taala mani misali na wadi musting kato usaha na jaji. Pada mato tu narik koto malasa nakan nakifad di ulu, nakan nakifad di isi kang tumakbura usaha ta yero. Maparesa ki kodo toroe ya berusaha ki asana supaya tumadising. Dena wadi ki makare fungala taala mani bawang nakan nakifad di isi fungala taala mani bawang. Napata na fan rasa fad di isi. Mafaddi babuat ay fungala taala mani bawang aja na wan refa burah. Madisimoto na reko fungala taala mapuelo ina manapata na fan rasa faddi babuah. Maka mesti ada usaha. Makumatoro si tonga-tonga na reko melo ki lolongi ritalai amufakang ritujun na ritalai amatingan. Nasabat tentu keinginan tayamanang tentu kita ingin semua melo mana ki manyamak wahira. Digagatong melo man rasa-rasa ku akhira pasti melo mana menyama tawe. Makanya ya kuragai aleta to berusaha fekugi carana ilolongi ritala husnul khatimah
fekugi carane lolong ri talai amu fekan ri tujun dari talai amatingan. Makanya termasuk makretu guruta meloki lolong ri talah husnul khatimah. Agero yang pertama sempajang 5 waktu tak ajak tetetangi. Nah sabab maga yaitu sempajang 5 waktu we tian nai agamai we. Bahkan salat 5 waktu mula-mula ifaris samat tidak suri mundi na fung Allah Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah as-salat. Mula-mula ifaris samati ria suri mundi na fung Allah Ta'ala degagaleng sengadin na sempajangnya. Nariko maka sini sempajan na tawe maka semua ibadah yang lain macam mana tun itu maka sing. Yemi nariko masalah sempajannya maka semua ibadah yang lain macam mana tu masalah. Makanya maka di guru tak sempajan 5 waktu tak malada na patu-patukan usahakan ajak lalu tatetang. Ya kuat dingi ifegau ina sabak berjama. Kau masih gini. Nah sabab nariko tu mak bicara persoalan apalang kang silengem memen ni apalan nah. Mas sempaja kecilale tak tu mak berjama kas silengem memen ni apalan nah. Ya ku apalan meloli cerita. Cuma tu melabikan kehadir biasa idi rufatawe. Nariko yesiru apalang meloli cerita nariko biasa makura-kurang itu we tepek nah. Maku matu rumo delek nah. Padahal luar biasa apalan nah. Apalanna bawang sebanding agar asa nabita salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bisab'ina wa isrina darajat. Yaitu sempaja berjamaah malupuang keenah ribandingkan sempaja cilalena tawe dengan perbandingan 27 derajat. Weka 20 itu tawe mas sempaja cilalena napa ifada ko tumak berjamaah weka sisa. Jadi nafal lepi-lepi meto apalanna fung Allah Ta'ala. Makanya sikas-sikas sinna sempajak tak li jamawi ifego ina sabak sempajak berjama. Apalagi nari kutuma bicara persoalan jaminan na terima fung Allah Ta'ala itu malupu jaminan na tu na terima fung Allah Ta'ala mas sempajak berjama ki dibanding cilaleta. Apalagi nari ko demetuna na makasi bateta mengaji demetuna na makasi baca tay jo kabawan ni mak berjama. Karena jaminannya besar. Aga na farisa malaikat dari kutuma berjama na farisa yolo imangi. Ya ku makasini imangi sempajanna makasini husyukna makasini baca Fatihana namuni ma'mungi degaga makasi faringarana angkani mengerang balina kubulana. Degaga pokokna lesemana faringarana. Tapi barakana di talai berjama makasininna tuma berjama macimana diterima sempajanna. Tapi nariko imangnya si masalah sempajana iparesa si makmungi. Ya kung kana katu sedi maka si sempajana sedi do maka si sempajana. Maka macimana ni terima sempajana tu mak berjamaah. 100 tu mak berjamaah, 2 bawa makasing husyuna, 2 bawa makasih sempajana. Maka barakana ri talai berjamaah 100 tu mak berjamaah macimana iterima sempajana. Barakana ri talai berjamaah. Nah, pada matu tu nariko meloki mali bale seddi si babale mega ka silenga carana tahu mapite bale seddi melo nalli na fade cengi faresana de na faje tuni na bongka yero bale na wille mana yero matanna ro de to gaje na macalla matan de to na bunyo na bale na faresana na fa seddi bale melo nalli tetapi nariko bale mega melo yalli bale malappo melo yalli assalang angkana katu makasingiri ta seddi dua fari kanto manan ni kalaman na megangi majay na makasingi. Makutoni rin talay berjama. Asalang angka na sedi do makasi sampajan na. Maka barakan rin talay berjama. Semua ikut diterima salatnya. Makanya sikas-sikasin na laifegaw sampajan 5 waktu tak nasibawai berjama. Kemudian teman-teman lebihkan kehadir. Aga fina wadding ilolong rin talay amu faka rin tujun na rin talay amatingan. Termasuk nasa guru tak perbanyak sedekah. Famege fasidekata. Magi na patu-patukan guru tadi talai fasidekah. Nasaba ayatu ri talai fasidekah amal jariyah. Fasidekah malari. Amalak malari. Agi asang amalak malari to masumbang ko masigita. Masumbang ko sikul agamay. Selama yur sumbangat tanah fakimo fitoy makasibiang
na pakai movie tahu beribadah, maka di na faja masolo apalan naluridi namuni maten yero to masumbangir. Misalkan contoh engka fure ya sumbangan kipas angin yare ga asik ku masigi, tapi yero to masumbangi mate ni engka na sitau matena, tapi engka movie asena ifaki mak birejama, engka movie asena ifaki mak kasibian, maka di na faja masolo apalan naluri to matewe to masumbangi. Nasabak magi engkau movie sumbangan na ifaki makasibian. Nah, makanya teman-teman labikan kehadir juga termasuk malah dan apa tu ke guru tak. Nah, perbanyak sedekah. Pamege fasidekah tadi tu je tu nak kada agama tak fasumanangi waram parangi. Tapi makademi agama tak sebagian harta kita dikeluarkan di jalan Allah. Nasabak situng-tungan na yana tu ya punai. Bahkan dalam riwayat dikatakan makademi ia tu tahu dalam keadaan sakaratul maut, ternyata ifitametoni onrona mati rasulimondina fungla ta'ala. Jadi dalam keadaan sakaratul maut sebelum masaranya wana na tubuna, ifak kita memang ni makare makomatu onrom muka surimondina fungla ta'ala. Makanya makare itu hadis Nabi ta, fa inkana solihan, nariku engka tahu soleh, engka tahu madece mati lalana yaitu di kampung. Maka dia berteriak aga gorana qadimuni, segerakan saya sampai. Nah, fasigaki ka nasa letu ko buruku magi nelau fasigaki letu nasaba naitani appalanna de cinna termasuk naitani appalanna fasidekana yero fure nafas waramparan dari tujuan agama engkamana ni tajang iku suruga engkamana ni tajang ke Srimondina fungla ta'ala. Makanya gorai qadimuni fasigaki na kasi letu melo namanya menyemangi. Tetapi nari kota umaja ampe na mate to madosa mate dinangka na fego di terla ibadah. Ternyata gora mato. Jadi to madece mate gora qadimuni fasigaki ka letu. Tapi nari kota umaja sifat na mate to dinangka na fego ibadah na mate gora mato tapi aga gorana melo ka itiwi lo vega. Saya dibawa kemana ini? Fusa. Nasabak magi teman-teman labikan kehadir aga ifitangi ternyata kamane rufa-rufan na facalang ifitangi. Yan rogore makare melo ka kasiti lo vega saya mau dibawa kemana? Makanya makare tu ande guru tak kalisi dendring ya ko engka tau madece mati lalu nasi di kampung usahakan lemak lalu masih gak. Nasabak magi melo tu manya-manyamangi de Cina. Itane guru tak kalisi dendre makare magato sifal nari koto maja sifa na mati. Magato sifal nari koto maja ampe na mati. Makare guru tak kalisi dendre lemat tu masih gak. Nasaba aja kamana yeto siru nasabari na turu facalangi. Detu na yeto ngerba na kena facalang. Amo biasa tau makasingi ampe na kena tu facalang. Nasaba yeto nari ko turungi facalana fungla ta'ala de na kada yeto ngerba maja sifa na kena. Termasuk bencana di Sumatera di nama zaman yang ampina banyak kena keruh. Amu kasih kerung ketuhat beri jama macet itu nala banjir, macet itu nala longsor. Makanya di guru tak kalisi dendri lemat itu masih enggak. Jangan sampai itu yang menjadi asbab naturu facalana fungla ta'ala, maka usahakan lemat itu masih enggak supaya dia nak kena kasih facalat tu yero tau angke hadire nasabaya tu tau angke hadire de nama zaman sifatna angka fak beri jama hadire ko tu. Engkau tahu makasih sifatnya hadir ke tu. Makanya teman-teman labikan kehadir waram parang yang kasih matalifas suri tujuan naga mewe kasih tunga-tunga na mancaji ni apunata. Makanya malah dan patu-patu ke guru tak perbanyak sedekah. Karena harta yang kita keluarkan untuk jalan Allah ialah waram parat tak taja kimat tidak Srimondina fungla ta'ala. Bahkan tabi Bapak Ibu sekalian terkadang biasa ufalat tuka maka dewi silengat tu yaitu nariko bola sendiri li bangun dibandingkan masigi silengan. Ya ko bola sendiri tak li bangun fene ifa cantiki bangunanna, fene ifa kasingi bangunanna, fene macawe misalai. Ya ko bola sendiri, tapi dia tua caki maka aja tak bangun bola aja terenovasi bola tak de. Tapi nariko masigi yon rema sumbang 100 sebu 50 sebu yon rema sumbang, maka aga nasa nabita membana lillahi masjidan nigi bangun masjid karena fungla ta'ala banallahu baitan fil jannah ibangun atoi bola mati ko suruga. Jadi nari ko masjid lay bangun
50,000 duita tama, 100,000 duita tama, engka to bola tata jaki mati ko suruga famasena fung latara. Tapi nari ko bola pribadi tak li bangun, ifa cantiki de gaga jaminan, maka engka to bola tak mati ko suruga. 50 tahun umur tak jatata to kolino. Tapi selesai ibangun boleh 40 tahun selesai inovasi boleh pokoknya selesai mana nih? Engka mana nih asena lalana kamarai? Engka nih WC lalana kamarai? Selesai mana li bangun? 10 bawat tau yang nyaman-nyamangi boleh natu mati. Degaga jaminan maka engka bola tak mati di surga tajaki. Makanya teman-teman lebihkan kehadir, kita biasakan diri kita. Pak biasa le tadi tujuan dari telai decing. Termasuk salat berjamaah pak biasa leta. Nah sebab maka itu Nabi tak yaitu ummaku rufatawe materi go angkana biasa ngena. Agi-agi biasa ngena waktu natu maka itu bisa menjadi akhir dari hidupnya. Nari kona pak biasa alena waktu natu dece bawa najama maka kemungkinan besar matengah itu pegok dece na mati. Tapi nari kona wak biasa alena dosa nafak biasa lena jama waktu lena jama maka itu kemungkinan besar matengah itu pegok dosa na lele rifamasina fungatar. Itu yang kedua. Nari komelo kilolong husnul hatimah perbanyak sedekah. Kemudian yang ketiga, maka itu hak desa Nabi ta mangkana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nigi-nigi ada facapurana nasabak kalimat la ilaha illallah tame surga. Biasa nang kemete maka lebih magampang fale tari kotomelo tama surga. Ya kotomelo na mati fuada bawa kalimat la ilaha illallah tama ni surga. Padahal dia nama gampang. Tidak semudah yang kita pikirkan. Bahkan mega tahu lai runtu ifa madang biasa kadang-kala na turungi fusa pap pamadangi si sulle tawe pamadangi dia nule puade ro kalimat ro. Padahal watuna tu malam-malam na fuada. Malam-malam di fuada itu kalimat onro melona fung latali fuada iro kalimat na tu mate dena kedo timu yase tak si bawa timu yawe lila tak mi bawa kedo la ilaha illallah malam mi fuada tapi magi fale na mega tahu watuna madang denule fuada ro kalimat ero samanna tak gonci lilana. Makanya nareko melo ki puade ro kalimae melo ki na capuri na sabak kalimat la ilaha illallah termasuk fak biasa memen ni aleta watu tak sehat puade kalimat la ilaha illallah atiru bi zikri la ilaha illallah famegewi puade la ilaha illallah. Tetapi teman-teman lebihkan kehadir ajak na timuta mi bama capawi ya ko timuta kama lemak mi tetapi usahakan pasituru si bawa tita fatang me kolan ati malaki akale baraka mapakwe sedi botolo yaitu botolo dari kuili sekiwi misal ka kopi ya ko buangi na marapa ya botolo tentu yang masuk kopi mato dena mungkin teng na sabab magi kopi meto di sana makku matoro atina tawe nari kuturi ili sekina sabab deceng ilisaki na sabak kalimat la ilaha illallah maka weddingi facapurna dari komelo lele di famasena fung latala weddingi yetor kalimat la ilaha illallah masumatu na fuada dari komelo lele di famasena fung latala. Makanya aja ni timut tak ba macapu maka la ilaha illallah tapi ia tokan ati peko carane ia tokan ati ifuadai maka la ilaha illallah matto ati tade gaga fuang risompa tonga-tongang sengadina fung latala. De gaga fuang mak bere lasa, mak bere adisingang, mak bere dalle sengadina fung latala. Musti diyakini seperti itu. Pak biasa tu katau. Na fuada mato maka de kalimat la ilaha illallah na fuada mato. Tetapi biasa tu yang kana mak bere dalle sengadina fung latala. Tulinasang angka mapadisi mapalasa sengadina fung latala. Tiga na contoh na. Biasa na riko malasa anak-anak. Biasa lada na te ketimu na makade barak nene na tukafal lasay. Aro tulinasa ngi makade yero to mati na lulasay apona. Nene na tukafal lasay tulinasa ngi nene na melo lasay parahal mitta ni kasi mati na nene na.
Nariko engka faham makro si tonga-tonga na lesse ni pahanna. Nasa ngi makade engka mak berelasa sengadina fungala taala. Nasabade na tama di akkelang. Maka nariko engka nene melo la se apona. Padahal wattunna tu ya tu nene na malada na foji ro apona ro. Malada na foji. Tega na buktina. Biasa nariko nantara ya apona lo mateka, lo masikola. Biasa amo nene na monro tu mateka. Nonrang apona, undur na fojina. Makanya dia natamak keleng. Makanya tu mau malabikan kehadir, dek na tu gagal lalena tu tuewe makasolak, tu matewe makasolak ko tu tuewe, dek tu na tu gagal lalena tu matewe mapedece ko tu tuewe. Tapi ini tu tuewe, engkamu fatu laleta makasolang, engkamu fatu laleta mapedece ko tu matita. Makanya faham seperti itu farlu ni ifalese. Para luni falesang nasaba magay yatu di rufatay terkadang anu cede itu biasa makasulang. Pak biasang katong mati nasabay sanday na nasa tanya Dr. Oyanu anu le mate ni kafa ngamboku nasa si Dr. Oy mapadising. Sanday na nasa tanya San Royanu nole de fa napasuan aku kebabuan indok na. Nasa ngi San Roma pasuan anak. Padahal baraka nami memang yero San Roy nasabari. Aga fale makasih levo baraka na Dr. Oyanu madising anakku. Tatay fung alata lama padising. Bay baraka na San Royanu masuni anakku fole kebabuan indona. Makuro carana de na wadiki makada sa wetan sa anday na beningetan niya San Royanu de na pasuan aku salah-salahin kumakiro. Makanya tumo malabikan kahadir termasuk pemahaman-pemahaman seperti ini nariko biasa lesei akidata, lesei pemahamata itu bisa menjadi asbab dena yule puadero kalima la ilaha illallah nariko tomero lele rifambasena funglatan. Sahabat tabe terkadang tu biasa di rufateka tumatuat tariolo mega kebiasaan na mega sanus-sanuran na tumatuat tariolo situnga-tunga na makasing cuma kadangkala yero idifat di mondrina biasa ifalese maknana. Termasuk aga contohna ia tuka tumatuat tariolo biasa mapatu afi awana dengenge termasuk kawan di Jumai. Aga tujuanna, aga maknana na patu afi awana dengenge. Nasabayur tu matu tariolo biasa deva kasih na jaji bolana. Padandrina napis tengah. Bahkan engka bolana tu matu ata de gaga fintuna. Na yero na rekofure na dupase na de na teru na balu. De na fada maku kue. Furana isangki, furana ipaning engka na fa jempuna. Tapi tomato yolo biasa dia na langsung na balu warna na fendre yolo rakyangi ya nur fasabaran na patu afi awana dengingi supaya madeppe aswe nariku madeppe ni asu engka felola melo menre bola mabukka yaswe fasad di funna bola dia na jaji tam felolangi ya mirus tong-tongan na maknana pa biasa engka palese naseng magje ta patu afi awana dengingi supaya dia na tama setangi. Nasa ng setang na tama, padahal funna boleh biasa masih setang. Itu tumatu malabikan kehadir, padahal maknanya tumatu tariolo setengah-tengah na. Makasih, ya miru tujuan naro. Kemudian engka tu biasa kejadian ada na tumatu tariolo. Biasa magere manu yawana tumatewe. Biasa tong kapalese salah ye. Maka demagi je tagere manu nari kolaba itu mate nasa melo isogo malaikat malakul maut maka dari komelo kum mala nyawa fe maku kampungi aja na muala nyawa angkah nyawa na manu muala nasogo malaikat padahal maknanya bukan di situ magi nagere manu tomatuat tariolo nasaba melo pandri to angke fole mangantara to mate maka de malufu tu tawe fole makia kuburu malufu tu tawe fole matiwi tomate geresang imanu bara engkan andre matu nariko fole matiwi tomate ini ru tujuanna tanya maka da melu isogo malaikat makanya tu malabikan kahadir dek na marigaga lay jama sedi ada dek na marigaga lay jama sedi kebiasaan yang penting si cocok mi si bawa agamai kapa si salah agamai we maka tinggalkan adat itu pegaui agamai we.
Nariku engka ada tajama, kebiasaan tajama si cocok misi bawa agama silahkan. Tidak mengapa dia nacangi agama. Ya ko si cocok misi bawa agama silahkan lanjutkan. Yemi nacangi agama nariku engka kebiasaan tajama, engka ada tajama, dia na si cocok yari bertentangan isi bawa agama itu. Perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, kemudian diyakini dengan sepenuh hati. Degaga fuang risong patunga-tunga segadina fungatang. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, makanya malaikat Jibril ko nabita, wahbib ma syi'ta fa innaka mafarikuhu. Makanya malaikat Jibril, Muhammad, fuji meman yang engke melo mu fuji silahkan, cintai. Tetapi farlu misang alemu makrewe, pasti masaramana ku fagangkanna. Jadi tidak mengapa kita mencintai harta silahkan. Dena merigagai cintai ifoji laket tak bene tak silahkan. Tetapi farlu irisan makrina mo maga bate tak mapoji. Suatu saat nanti pasti masaramana ki fagangkanna. Biasa tung kas si janji nasa sa hidup samati. Kalau mana alena mati itu. Pasti masaramana ki fagangkanna. Waramparang yang kadangkala kita sombongkan, kadangkala kita bangga-banggakan dari kota ini disalai musti alena salaiki makom itu bawang. Jabatan, waramparang, pangka, engka wattuna engka masana. Makanya tumu-tumu labikan kehadir nacalada agama tak yak bangkakan ritelai waramparang. Pak biasa tum karifala wangetat tabe napi matu sugi-sugi cedek mende endre dalek na napalewani je sombona. Onro sombona mo biasa lalang titito ni tak kumalalang ni. Mendre bang evangkana, sendre ke bangkana. Dena wadi makro. Padahal semuanya akan ditinggalkan dari kota ini diselai musti alina saleki makom itu bawang. Yang namanya harta Bapak Ibu dari kota ini disaleki musti alina saleki makom itu bawang. Namu magal ifojina ri tala warampara deva nang kana tomita makade tau sugi talangga-langga. Deva nang kana tomita makade ifasilam yer waramparan dari nangka. Namu maga gana tanan deto nang kifacuer ngi surat tanah. Namu ni maga na fojin na oton deto nang kamakade ifacuer ketu motor di nangka. Aga fale bawang macui kol na kuburu na de gagalis sangadina kaci bawang idok kurang. Wattu na tuo na fakimana fakya makanjay. Sinin na fakya masoli waju soli na fakimanang nasa bamage mega duina. Tapi lele rifam masena fungalatala tegi mondro waju arue. Tegi mondro waju soli ternyata engke kola mari itaro aga le dok kurang nyiro tomatewe. Ternyata kaci bawa le dok kurang. Kai kami nama sempo matuna. Ondro tunane itu kacika degaga majelis tali melo mala baju persatuan. Nah, betul? Nah, degaga tu melo mala baju persatuan kaci nasabama gini sama tuna. Kita coba-coba nih gere mala baju persatuan kaci na pajoka boting majelis talim 10 tahun mala baju persatuan kaci insyaallah lari mana tahu ketulalan na boting. Nasabama gini matuna masempo. Padahal yemiro bawa le dok kurang inawatu nari kufole ki mati-matita. Makanya jangan pernah sombong karena harta nasabah magai isalai mana mufa gangkanna. Apalagi nariku sombong itu gara-gara cantik. Pak biasa tuh kata sombong gara-gara cantik biasa. Engkau masana bos, ada masanya. 10 fetu tau macantik ki, latu ki 30 tu noleh macantik mofi nasabah magai. Nandre mofi skincare, nandre mofi fake. Tapi kita coba nih gere bali nariku 10 fetu tau mancaji 70 cedi. Macanti mo fa de nagaga cantik na. Amo biasa lena kere-kere toni mi tetap pana pakiru ni. Tanya na je tape cau skincare hana cau. Makanya ndak ada yang boleh kita banggakan. Silakan di dunia ini cintai apa yang ingin kita cintai silakan. Dia nama gaga. Tafoji waramparangnya silakan. Tafoji panata silakan. Tafoji laket tak bene tak silakan. Tetapi harus angka kualerna tita makadewe. Suatu saat nanti pasti isalai mana mufagangkanna. Pasti masramana kifagangkanna. Terakhir Bapak Ibu, aga pesan na malaikat Jibril, makare malaikat Jibril wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bihi. Fegau meman ni anu melo mu fegau silahkan. Jadi nafalalo ki silahkan apa yang mau kita lakukan silahkan. Melo ki masempajang silahkan. Melo ki mengaji silahkan. Melo ki magosip silahkan. Melo ki malehakna tolengnya silahkan, tidak mengapa. Tetapi farlu lisan, maka daagi angka le fego kolino pasti angka mana famalana. Mas sampaja ki angka famalana, mas sidakka ki angka famalana,
mengaji ki engka famalana, magosip ki engka famalana, ya lehana tolengi engka to famalana. Makanya ini di bawah agi kalau pegang. Agi silakan lakukan apa yang ingin kita lakukan, tetapi farlu iseng, farlu taruh kolna tita makadewe engka mana tu famalana tajamai. Engka mana famalana jamai, deceng ijama engka famalana, makoturna reko jalai jama musti engka tu famalana. Maka difung la taala man amila salihan fali nafsihi, nigi pego deceng majapuna le nama tu duppe decenna, nigi si mata pego amala maja majapuna le nama tu si mata duppe jana mati rasrimondina fung la taala. Dekna mungkin idi silat da makasibiang, dekna mungkin idi silat da mas safari, idena mungkin idi silat da pengajian, na iya lolongi apalan na mati rasrimondina fung la taala. Musti di mata lolongi apalan na mati rasrimondina fung la taala. Baik Bapak Ibu sekalian, nulekah makuni rafi rampengki mamuarai ageng kesimata platukan kesimpulanna telu fapasan na malaikat Jibril ko nabita mancajitu fapasang lauri di umakna bahwa kematian pasti terjadi. Yang kedua, kolino pasti Sulaimana fagangkana. Yang ketiga, aga engkele fegau, agi engkele jama kolino, engka manang famalena mati resrimondina fung la taala. Tadang peka maraja, wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.